Za ishranu štenadi i mladih pasa važi samo jedno pravilo. Što kvalitetniju hranu odaberete, to će vaš pas biti zdraviji i otporniji, pravilno će rasti i razvijati se. Dehidrirana kompletna hrana, Premil Junior je optimalno izbalansirana hrana i kao takva najbolji izbor za vašeg mladog ljubimca. Premil Junior je kompletan proizvod super premium kvaliteta, namenjen štenadi i mladim psima. Zbog svog specifičnog odnosa proteina i masti, kao i ostalih hranjivih elemenata, možemo ga davati i odraslim psima malih rasa. Premil Junior sadrži kombinaciju 3 vrste dehidriranog mesa, ćuretina, pačetina i tuna. Ovakvom kombinacijom mesa povećava se biološka vrednost proteina i obezbeđuje idealan aminokiselinski sastav koji omogućava pravilan rast i razvoj šteneta. Prvenstveno je važan razvoj muskulature, bez dodatnog nagomilavanja i stvaranja viška masti, kao i formiranje pravilnog i snažnog koštano-zglobnog sistema, kako bi rekli odgivači snažan kostur. Premil Junior sadrži skoro 80% proteina životinjskog porekla koji su važni u razvojnom životnom dobu psa. Pileća mast, hladno ceđena biljna ulja i riblje ulje prirodni su izvori omega-6 i omega-3 masnih kiselina, naročito EPA i DHA, koji u kombinaciji sa vitaminima B grupe poreklom iz prirodnih izvora, pivski kvasac, omogućavaju izuzetan sjaj dlake. DHA je naročito značajna za štenad i mlade pse jer smanjuje stres i povećava pozornost prilikom treninga, što olakšava proces učenja i vaspitanje šteneta. Uz to, prisustvo lecitina iz mehanički ceđenih ulja obezbeđuje očuvanje srca i jača krvne sudove, što je preduslov za normalan razvoj šteneta. Od žitarica Premil Junior sadrži pirinač i kukuruz. Pirinač je lako svarljiv, ublažava probavne probleme, a pritom sadrži brojne minerale i vitamine. Kukuruz je visoko kvalitetan izvor složenih ugljenih hidrata, kao i prirodnih antioksidanata. Prebiotici FOS i MOS, kao i inulin iz korena cikorije, povoljno utiču na crevnu mikrofloru, čime se omogućava maksimalno iskorišćenje hrane uz minimalno opterećenje organa za varenje. Prisustvo prebiotika smanjuje mogućnost infektivnih dijareja, koje mogu biti pogubne u periodu odrastanja šteneta. Zbog izuzetnog sastava i vrhunskih sirovina od koje je napravljen, Premil Junior obezbeđuje optimalan rast i razvoj štenadi, snažan koštano-zglobni sistem i pravilnu pigmentisanost.